صبحتون بخیر بیننده‌های عزیز و ارجمند. برنامه اطلاعاتی اخبار مستقیما از تلویزیون تاجیکستان منظورتون می‌گردد. 1 اکتبر در شهر دوشنبه تحت ریاست رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جلسه نوبتی شورای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم دایر گردید. گزارش در این خصوص. 1 اکتبر در شهر دوشنبه تحت ریاست رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جلسه نوبتی شورای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم دایر گردید. طبق روزنامه در جلسه 43 مسئله بررسی شد. اعضای شورای مجلس ملی با ترتیب مقرر گردیده قانون جمهوری تاجیکستان درباره تحصیلات میانه کسبی که در شکل مکمل قبول گردیده است، اینچنین قانون‌های کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان عاید به وارد نمودن علاوه به قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره شهروندی جمهوری تاجیکستان و عاید به وارد نمودن تغییر و علاوه‌ها به قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره وضع حقوقی عضو مجلس ملی و وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان را مورد بررسی قرار دادند. در ادامه جلسه از جانب اعضای شورا سندهای قانونگذاری عاید به وارد نمودن تغییر و علاوه‌ها به کدکس‌های منزل و گمرک جمهوری تاجیکستان، قانون‌های جمهوری تاجیکستان عاید به وارد نمودن تغییر به قانون جمهوری تاجیکستان درباره واسطه‌های نشأه‌دار، ماده‌های پسیخوتراپی و پرکورسورها، عاید به وارد نمودن تغییر و علاوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره نظام اجازت‌دهی، عاید به وارد نمودن تغییرات علاوه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره بی‌خطری رادیاسیونی، عاید به وارد نمودن تغییر علاوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره خواجگی دهقانی فرمری، عاید به وارد نمودن تغییرات علاوه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره جوابگری برای پایمال نمودن کشتزار، ضرر رسانیدن به زراعت کشاورزی، توتزار و دیگر درخت و بوته‌زار بررسی گردید. اینچنین قانون‌های جمهوری تاجیکستان عاید به وارد نمودن تغییر علاوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره معرفت اکولوژی اهالی، عاید به وارد نمودن تغییر علاوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره جمع‌آوری، نگهداری و استفاده بری عاقلانه ذخیره‌های ژنتیکی نباتات کارم، عاید به وارد نمودن علاوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ حقوق‌های کودک، عاید به وارد نمودن تغییر علاوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف، عاید به وارد نمودن تغییرات به قانون جمهوری تاجیکستان درباره تحصیلات علاوگی، عاید به وارد نمودن تغییرات به قانون جمهوری تاجیکستان درباره باج دولتی، عاید به وارد نمودن تغییر علاوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره فعالیت سودای خارجی و عاید به وارد نمودن تغییر علاوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره حجت الکترونی و امضای الکترونی محاکمه گردیدند. طبق روزنامه جلسه اعضای شورا پیشنهادهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را درباره بازخواند و انتخاب نمودن معاونان رئیسان و سودیه‌های سود کنستیتوسیونی، سود عالی و سود عالی اقتصادی بررسی کردند. همچنین عاید به پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره انتخاب مشورتچیان خلقی سود عالی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2025-2030 و پیشنهاد حکومت جمهوری تاجیکستان درباره به کاتگوری ده منصوب دانستن محل اهالی نشین دشت 8 سر دهات عینی ناحیه عینی ولایت سوخت و عوض نمودن نام آن به وحدت آباد قرارهای داخلدار شورای مجلس ملی قبول گردیده با ترتیب مقرر گردیده برای بررسی به اجلاس سیوم مجلس ملی پیشنهاد کرده شدند. 1 اکتبر در شهر دوشنبه تحت ریاست رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی اجلاس سیوم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم برگزار شد. همکاران ما گزارش می‌دهند. در شهر دوشنبه تحت ریاست رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی اجلاسیه سیوم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم برگزار شد. نخست اعضای مجلس ملی قرارهای داخلدار را عاید به تصدیق ترتیب کار، انتخاب کاتبات و روزنامه اجلاسیه عبارت از 42 مسئله قبول نمودند.
ضمن محاکمه مسئله‌های روزنامه، رئیسان کمیته‌های مجلس ملی اید به تأمین اساسهای کانستیتوسیونی، حقوق و آزادی‌های انسان، شهروند و قانونیت، اید به مسئله‌های اگراری، شغل اهالی و اکولوژی، اید به مسئله‌های اجتماعی، حفظ صحتی، علم، معارف، فرهنگ و سیاست جوانان و زنان، اید به اقتصادیات و کمونیکاسیا و اید به هماهنگسازی فعالیت مجلس ملی با مجلس نمایندگان، حاکمیت اجراییه، اتحادیه‌های جمعیتی، واسطه‌های اخبار عامه و رابطه‌های بین پارلمانتی، خلاصه‌های کمیته‌های صحفی را نسبت به قانون‌های بررسی شونده ابراز داشتند. طبق روزنامه، اعضای مجلس ملی قانون جمهوری تاجیکستان درباره تحصیلات میانه کسبی که در شکل قانون مکمل قبول و پیشنهاد گردیده است، اینچنین قانون‌های کانستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان اید به وارد نمودن علاوه به قانون کانستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره شهروندی جمهوری تاجیکستان و اید به وارد نمودن تغییر و علاوه‌ها به قانون کانستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره وضع حقوقی عضو مجلس ملی و وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان را بررسی و جانبداری نمودند. پس از محاکمه همه‌جانبه اعضای مجلس ملی، قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییر و علاوه‌ها به کدکس منزل جمهوری تاجیکستان، درباره وارد نمودن تغییر و علاوه‌ها به کدکس گمرک جمهوری تاجیکستان، اید به وارد نمودن تغییر به قانون جمهوری تاجیکستان درباره واسطه‌های نشأه‌دار، ماده‌های پسیخوتراپی و پرکورسورها، اید به وارد نمودن تغییر و علاوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره نظام اجازت‌دهی، اید به وارد نمودن تغییرات و علاوه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره بی‌خطری رادیاسیونی، اید به وارد نمودن تغییر و علاوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره خواجگی دهقانی فرمری، اید به وارد نمودن تغییرات و علاوه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره جوابگری برای پایمال نمودن کشتزار، ضرر رسانیدن به زراعت کشاورزی، توتزار و دیگر درخت و بوته‌زار، اید به وارد نمودن تغییر و علاوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره معرفت اکولوژی اهالی، اید به وارد نمودن تغییر و علاوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره جمع‌آوری، نگهداری و استفاده بری عاقلانه ذخیره‌های ژنتیکی نباتات کاره، اید به وارد نمودن علاوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ حقوق‌های کودک، اید به وارد نمودن تغییرات و علاوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف، اید به وارد نمودن تغییرات به قانون جمهوری تاجیکستان درباره تحصیلات علاوگی، اید به وارد نمودن تغییرات به قانون جمهوری تاجیکستان درباره باج دولتی، اید به وارد نمودن تغییر و علاوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره فعالیت سودای خارجی و اید به وارد نمودن تغییر و علاوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره حجت الکترونی و امضای الکترونی جانبداری کرده شدند. در اساس پیشنهادهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با قرارهای مجلس ملی، کریم کریمزاده با سبب رسیدن به سن نهایی در وظیفه سودیه بودن از وظیفه معاون رئیس سود کانستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان، سیدعلی رحمانزاده با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون رئیس سود عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس کلیگی حربی، دلارام عبدالرحیمزاده با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه سودیه سود کانستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان، آقای محمدزاده محمدجان و شهلا وهابزاده با سبب به آخر رسیدن مهلت وکالت از وظیفه سودیه سود عالی جمهوری تاجیکستان، نصیبه جورزاده، موجوده پولادی و الفما خوش محمدزاده با سبب رسیدن به سن نهایی در وظیفه سودیه بودن از وظیفه سودیه سود عالی جمهوری تاجیکستان، خسرو رحیمزاده و بختیار نعیمزاده با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه سودیه سود عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان، پروینه رجبزاده با سبب به آخر رسیدن مهلت وکالت از وظیفه سودیه سود عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان بازخواند کرده شدند. همچنین با قرارهای مجلس ملی، عبدالرحیمزاده دلارام رستم معاون رئیس سود کانستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان، حاتم رجبزاده معاون رئیس سود عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس کلیگی حربی، سیدعلی رحمانزاده معاون یکم رئیس سود عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان، محمد جان صاحبزاده سودیه سود کانستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان، مولوده خان میرزازاده، خسرو رحیمزاده، جلالالدین عزیزی، منوچهر میرزازاده و حسین برادزاده سودیه های سود عالی جمهوری تاجیکستان، اینچنین پروینه رجبزاده سودیه سود عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان انتخاب کرده شدند. در ادامه اجلاسیه اعضای مجلس ملی
پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را درباره انتخاب مشورتچیان خلقی سود عالی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2025-2030 بررسی کرده قرار داخلدار قبول نمودند. در فرجام از روی پیشنهاد حکومت جمهوری تاجیکستان قرار مجلس ملی درباره به کاتگوری ده منصوب دانستن محل اهالینشین دشت 800 دهات عینی ناحیه عینی ولایت سوخت و عوض نمودن نام آن به وحدت آباد قبول گردید. با همین اجلاسی سیوم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم کار خود را انجام داد. ادامه اخبار. ҳамасола дар кишвар тибқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ даъвати шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ дар ду марҳила баҳорӣ ва тирамоҳӣ амалӣ мегардад. дар доираи ин иқдом 1 октябр дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар бахшида ба оғози даъвати тирамоҳии ҷавонон ба сафи артиши миллӣ чорабиниҳои идона таҳти унвони рӯзи даъватшаванда баргузор гардид. дар ин хусус ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар қисми ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони рӯзи даъватшаванда маъракаи гусели навазкарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон аз ноҳияҳои минтақаи рашт баргузор гардид. майдони қисми ҳарбии қушунҳои зудамали вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон воқеъ дар ноҳияи рашт намуди идона дошт. дар ин рӯз садҳо нафар даъватшавандагони ноҳияҳои минтақа барои шомил шудан ба сафи қувваҳои мусаллаҳ ҳозир шуданд то дар назди ватан қарзи шаҳрвандии худро сарбаландона адо намоянд. дар ҳамоиши рӯзи даъватшаванда намояндагони ноҳияҳои рашт, тоҷикобод, сангвор, нуробод, лашт, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон, падару модарони даъватшудагон ва собиқадорон иштирок карданд. дар рӯзи аввали гусели ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ҷавонони ғайюру далери манотиқи ноҳияҳои минтақаи рашт бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва садоқати беандоза дар роҳи ватандорӣ омодаанд ки ба сафҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дохил шаванд, шарафмандонаву ҷавонмардона хизмати модар ватанро иҷро намоянд. дар чорабини масъулони сохторҳои давлатӣ баромад карда навазкаронро ба хизмати содиқона, рафтори намунавӣ ва зиракии сиёсӣ даъват карданд то хизмати ватанро сарбаландона адо карда ба назди падару модари хеш баргарданд. имрӯз ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон сафарбар мегардам ва шукронаи он мекунам ки мо имрӯз давлати миллии худро доро ҳастем ва бо азму талоши созанда зери роҳбарии хиратмандонаи пешвои муаззам муҳтарам эмомалии раҳмон ба сӯи ояндаи босаодат ва дурахшон пеш меравем. хизмат намудан ба ватан модарро шараф медонам, зеро ин ду мафҳум бароям азиз ва муқаддас мебошад. аз ин рӯ аз ҳамаи ҷавонон даъват менамоям ки барои хизмат намудан ба ватани соҳибистиқлоламон тайёр бошанд. бештари даъватшавандагон баъди хатми донишгоҳҳо барои ҳифзу шарафи ватандорӣ дар рӯзи якуми даъват ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурӣ шомил гардида онҳо ба хотири ҳимояи марзубуми ватани аҷдодиамон хизмат карданро пеш гирифтанд. ҳамчун як ҷавони содиқ ба ватан бо сари баланд изҳор менамоям ки баҳри ҳимояи миллатам ҷавонмардона хизмат кунам. ман ҳамчун фарзанди содиқи ин сарзамин қасам ёд мекунам ки номуси шарафи ватанро ҳифз намоям. хизмат ба ватан на танҳо иҷрои қалб, балки нишонаи мардонагӣ ва ватандӯстӣ мебошад. дар ҳамоиш ба навазкароне ки курси ронандагиро хатм карданд шаҳодатнома супорида шуд. хизмат ба ватан қарзи шаҳрвандии ҳар як ҷавонмарди ватандӯст аст. ин аст ки навазкарони ноҳияҳои лашт, тоҷикобод, рашт, нуробод ва сангвор бо ин ҷасорату ватандӯстии худ шоистаи таҳсин мебошад. хизмат дар сафи артиши миллӣ мактаби бузурги ҷавонмардию шуҷоат, далерию садоқат ва исботи муҳаббату самимият ба ватани азизи худ мебошад. ман маҷидову маҳфизулло имрӯз ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дохил гардидам ва ваъда медиҳам ки хизмати модар ватанро ҷавонмардонаву шарафмандона иҷро менамоем. дар чорабинӣ навазкарон аз ҷавонон даъват ба амал оварданд ки хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ифтихору ватандӯстӣ буда онро танҳо ҷавоне пеша менамояд ки ҳисси баланди ватандӯстӣ дошта барои ҳимояи марзубуми ватани аҷдодии хешт ҳамеша омода бошанд. дар фазои тантанавии даъватшавандагони ноҳияҳои минтақаи рашт нақшаи даъвати тирамоҳиро дар рӯзи аввал зиёда 100% иҷро карданд. дар анҷоми ҷамъомад ҳунармандон бо барномаи рангини хеш хотири аҳли чорабиниро шод карданд.
дар рӯзи аввали даъвати тирамоҳии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ҷавонони зиёди хештаншиноси ноҳияи Данғара бо амри дил барои иҷрои қарзи шаҳрвандии худ ба назди комиссарияти ҳарбии ноҳия ҳозир шуда ризояти худро барои шомил шудан ба артиши миллӣ баён доштанд. зеро хизмат ба ватан қарзи шаҳрвандии ҳар як ҷавонмарди бонангу номус ба ҳисоб рафта таъмини амнияти марзу буми кишвар, зиндагии осоиштаи мардум аз хизмати содиқона ва ҳушёрию чолокии афсарону сарбозон вобастагӣ дорад. натиҷаи масъулияти баланди ҷавонони даъватӣ буд ки ноҳияи Данғара дар рӯзи аввал нақшаи пешбинишударо ба пуррагӣ иҷро намуд. зиёда аз 250 нафар муҳофизони ояндаи ватан бо ҳисси баланди хештаншиносию меҳанпарастӣ бо хондани сурудҳои ватандӯстона роҳ ҷониби макони баргузории чорабинӣ гирифтанд. ба хотири гусели навазкарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар дар қисми низомии ноҳияи Данғара чорабинии тантанави доир гардид ки дар он масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, кормандони ташкилоту муассиса, волидайни даъватшавандагон ва хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳия ҷамъ омада буданд. масъулин иброз доштанд ки ҷавонони мо бояд ҳимоятгари манфиатҳои миллӣ бошанд, чунки ҳифзи ватан, ҳимояи манфиатҳои давлат, таҳкими истиқлолият, амният ва иқтидори мудофиавии он вазифаи муқаддаси ҳар фарди ватандӯст мебошад. ҳамчунин сарбозони оянда ва волидони онҳо бо як самимияти том нисбати ҳифзи марзу буми ватан назди ҳозирин баромад намуда иброз доштанд ки дар замони соҳибистиқлолӣ ки тамоми шароитҳо баҳри хизмати ҳамаҷонибаи сарбозону афсарон дар қисмҳои низомӣ фароҳам оварда шудааст, бояд ҳар як ҷавони ватандӯст баҳри иҷрои саривақтӣ қарзи шаҳрвандии хеш бечуну чаро ҳозир гардад. хизмат ба ватан мудар ин вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди ватандӯст ва меҳанпараст ба ҳисоб меравад. мувофиқи моддаи 43 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзи ватан, ҳимояи манфиатҳои давлат, таҳкими истиқлолият, амният ва иқтидори мудофиавии он вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванд ба ҳисоб меравад. дар баробари ин ман низ моҳияти ин меъёрро ба инобат гирифта имрӯз баъд аз хатми донишгоҳ барои адои қарзи шаҳрвандии худ равона ҳастам. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатмӣ буда аз худ далерию шуҷоат ва мардонагиро боқӣ мегузорад. ман дар дарсҳои омодагии дифои ҳарбӣ аз қабили дуруст қадам задан ва ба қисмҳо ҷудо намудани силоҳҳоро аз худ намудам ва фикр мекунам ки ин ба ман дар рафти хизмат осонӣ меорад. гуфта шуд ки давоми солҳои охир садҳо нафар ҷавонони ноҳияи Данғара дар ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳи кишвар сарбаландона хизмати модар ватанро адо намуда бо чолокиву ҳушёрии хеш дар ҳифзи марзу буми меҳан ҳиссаи муносиб гузоштанд. ҳамчунин зикр гардид ки дар раванди тақвият бахшидани корҳои фаҳмондадиҳӣ баҳри баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ ва иштироки бечуну чарои ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ баробари дигар бахшҳои марбута ҳамчунин аҳли ҷомеа ва падару модарон нақши муҳим доранд. сипас ба муносибати гусели навазкарон ба хизмати модарватан ҷиҳати рӯҳбаландии эшон аз ҷониби ҳунармандони шӯъбаи фарҳанги ноҳия барномаи ҷолиби консертӣ иборат аз суруду таронаҳои тараннумгари меҳру садоқат ба ватан манзури иштирокчиёни чорабинӣ гардонида шуд. сокинони шаҳри Исфара гурӯҳи аввалини ҷавонони ватандӯсту шуҷоатманди шаҳрро бо тантана ба хизмати ҳарбӣ гусел намуданд. дар ҳамоиш иброз гардид ки хизмат ба ватан хизмат ба падару модар, аҳли оила, зодгоҳ ва сарзамини аҷдодӣ мебошад. аз ин лиҳоз ҳар яки мо бояд ватанро дар баробари ҷони худ мисли модари худ дӯст дорем ва онро ҷавонмардона ҳимоя ва ҳифз намоем. боиси қаноатмандист ки таи чанд соли охир ҷавонони шуҷоъ ва далери деҳоти Воруху Чоркӯҳ маъракаи даъвати баҳорию тирамоҳиро дар рӯзи аввал ҷамъбаст намуда барои хизмати содиқона ба ватан раҳсипор мегарданд. хизмат кардан ба ватан ин хизмат ба падару модар буда рамзи оромию хонободии рӯзгори ҳар як сокини ҷумҳурӣ мебошад. маросими гусели навазкарон бо барномаи ҷолиби фарҳангӣ ба анҷом расид. گروه جوانان شهری سرروشن باستانی با امر دل و وجدان جهت ادای قرض شهروندی به کمیسریت حربی شهر حاضر گردیده آماده باشی خویش را بابت پیوستن به صفهای قواهای مسلح کشور نشان میدهند. جوانان بانند و ناموس کشور امروز خوب درک نمودند که حفظ وطن، حمایت منفعت‌های دولت، تحکیم استقلالیت و اقتدار مدافعی آن قرض مقدس هر یک شهروند است. راهپیمایی جوانان وطن دوست از کمیسریت حربی آغاز گردیده تا میدان نشان دولتی ادامه یافت.
дар чорабинии мутантан намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Саравшан, кормандони сохторҳои қудратӣ, афсарону сарбозон, гурӯҳи ҷавонони фаъол, собиқадорони ҷангу меҳнат ва падарону модарон ширкат варзиданд. таъкид карда шуд ки сулҳи пойдор ва якпорчагии Тоҷикистонро чун гавҳараки чашм нигаҳбонӣ карда, бо хизмати намунавӣ ва бо меҳнати софдилона нерӯи мудофиавии давлатамонро афзун намоем. дар мавсими тирамоҳии имсола ҷамоати деҳоти Ниҷонӣ, кумитаи маҳаллаҳои ба номи имоми аъзам, Садриддин Айнӣ ва Дӯстӣ нақшаи даъватро пеш аз муҳлат ба иҷро расонида, масъулини дахлдор бо сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр қадрдонӣ гардиданд. дар идомаи чорабинии мазкур аз ҷониби масъули мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Саравшан ба як қатор навазкарон ҳуҷҷати ронандагӣ ки тӯли 3 моҳ дар муассисаи давлатии мададгори мудофиаи вазорати мудофиа дар шаҳри Саравшан таҳсил намуданд, дар вазъи хотирмон тақдим карда шуд. ҳамзамон қабл аз гусели навазкарон маъракаи нонгазон доир гардид ки дар он модарони саодатманди шаҳри Саравшан ба хотири хизмати содиқона ба халқу миллат фотиҳа дода, фарзандони хешро бо сари баланд ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон гусел намуданд. барномаи рангини консертӣ аз ҷониби бахши фарҳанги шаҳри Саравшан омода гардида ва оростани дастархони идона ба навазкарон анҷомбахши маъракаи гусели сарбозони далеру шуҷоъ гардид. дар бозиҳои сеюми кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил ки дар ҷумҳурии Озарбойҷон идома доранд, варзишгарони тоҷик ба натиҷаҳои назаррас ноил гардида истоданд. аз рӯи варзиши намуди бокс мушзанони тоҷик ба даври ниманиҳоӣ баромада, бовар аст ки ба гирифтани ҷойҳои намоён мушарраф мегарданд. ҳамкорони мо дар ин хусус гузориш медиҳанд. маҷмӯаи варзишии Евлах яке аз маконҳои асосии баргузории сеюмин бозиҳои кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил мебошад. дар ин макон асосан варзишгарон аз рӯи риштаи намуди бокс бо ҳам рақобат мекунанд. аз байни 142 варзишгари тоҷик, варзишгарони дастаи мунтахаби Тоҷикистон оид ба бокс маҳз дар ҳамин макон бо дигар варзишгарон вориди майдон шуда рақобатҳоро идома дода истоданд. боиси қайд аст ки аз байни варзишгарони тоҷик аллакай 4 нафар муштзан ба даври ниманиҳоӣ роҳхат гирифтааст ва дар даврҳои баъдӣ бовар аст ки бо маҳорати баланди варзишӣ шарафи давлату миллати худро дар ин мусобиқаи бонуфузи байналмилалӣ ҳимоя мекунанд. ман Хасанов Азамҷон Секерак, чемпиони Тоҷикистон мебошам. мо ба ин мусобиқа омадаем ки ҷои аввалро ишғол намоем. ва аз ҳама умедворам ки иттиҳодии медали якумро бар Тоҷикистон барам. ба ин мусобиқа мо хеле хуб ҳам тайёр дидем. ҳамаи устодон моро хеле хуб тайёр карданд. ман мехоҳам парчами Тоҷикистонро баланд бардорам ва дар оянда мехоҳам дар мусобиқаи олимпиада, чемпионати Осиё, чемпионати мир иштирок намоям, ҷои аввалро ишғол намоям. Тоҷикистон ба пеш ба ҳама вақт мехоҳам. ман Абдуллои Фаргвар дар ин мусобиқа иштирок кардам. имрӯз бо рақиби худ аз давлати Қирғизистон муҳориба гузарондам. онро бо ҳисоби 5-0 мағлуб кардам ва ба даври нимниҳоӣ роҳхат гирифтам. дар ин давр ман кӯшиш мекунам ки ғолиб бароям ва парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардорам. ҳамчунин ёдовар мешавем ки аз рӯи дигар намудҳои варзиш дар ин мусобиқаи бонуфузи байналмилалӣ, яъне сеюмин бозиҳои кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил, варзишгарони тоҷик бо дигар варзишгарон рақобат намуда истоданд ва то имрӯз аллакай ба хазинаи варзишии мамлакат аз риштаи намуди варзиши теквандо ВТ 3 медал ворид гардид. ҳамчунин футболбозони тоҷик дар вохӯрии дуюми худ дар гурӯҳи А бо футболбозони қирғиз вориди майдон шуданд ва бо ҳисоби 7-1 дастаи рақибро мағлуб намуданд. бовар аст ки дар пайи амалӣ намудани машқҳои дастҷамъона дар мамлакат ки бо ибтикори кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ гардида буд, варзишгарони тоҷик бо як омодагии хуб ба ин мусобиқа ташриф оварданд ва рақобат намуда истоданд. бо далели омодагии ҷиддӣ онҳо метавонанд бо дастовардҳои назаррас ба ватан баргарданд ва медалҳои нав аз сеюмин бозиҳои кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил ба хазинаи варзишии мамлакат ворид намоянд.
юсуф ғанизода, баҳром аҳмадзода, ҳафизуллои саъдулло, шаҳри евалахи ҷумҳурии озарбойҷон барои барномаи иттилоъотии ахбор. тамошобинони азизу арҷманд, ин буд барномаи иттилоъотии ахбор. Тансияту хонобод бошед.